Manang Biyada! Pakaragsakan ti gayam yo ti mangipaay, iti sabali man na napakasaritaan ngayon kay Denggen, diti drama ama ng biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama, na imbag nga oras ya amin. Manipod kini Kabs at Juana sa napuno nagan tintay drama ngem hello mampay kada Negra Gandeza dita Tabuk Kalinga. Kastamad ta ni Titakloy family ni Taposorobio Pangasinan, kan dita Kabenggetan kan Nueva Vizcaya, kan Ladda family dita San Fernando La Union from Jave Takloy. Hello mat kan Evangeline Martin dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kabs at Juana, dear manang biyanang. Saan kami abak nang ngamgaputa kayat ko padasan tirik na tagbalin abak nang pagparparang kadagiti tao nga daan kami wano adu ti kwartami. Banaga pangungungtan ti asawa kanyak. Rugyak man nga rud ti agsalaysa. Apay ngay nga basta papanawan da tayo latan ito'y pag-ababangan tayo, Rodi. Tarimaanan da nga ron ti balay apapaabangan da. Papintasan da kano. Apay nga masapol nga papintasan dakat na pintas matan. Awan mati abot-abot na uno na rukop idta. Uno anya man nga damage na. Padakkelan da siguro Palawaan da. Kat papananta ngayon manan pag-abanganan. Anya mati kastoy nga han nga tumal na mati tao. Alis nga alis. Imbag pa nagjibar kadak idi nga nakaasawa iti baknang. Tadati sarili da nga house. Kat di tamot ngamin makaurnong. Takasano. Gastadura kamot ngamin bakit? Siyak man nanti pabasol mon. Ay na, uray man mamin lima nga swildom ti itan mo kanyak. Narigat lat ta nga makaurnong ta. Narigat ta nga makaurnong iti pagbalay tabasit mati swildom. Unak ngamin nga agabrod ka tapno dolyar kumamati swildom. At da nga ron problema itinagan ko. Nagrigat nga urnusan. Tumaktak iti oras. Talaga kit di nga awan ti alalis tong nga agbirok iti dakkel nga mani Saan mo takasta bakit? Pilitem nga ron no talaga nga awan. Dumteng tulat ta ka di. Basta siya, agtrab-trabaho ak anasayaat. Sikakit di bakit? Tangay awan pa'y anak ta. Apay no ag-business ka. Tagdiskitara kiti pagpuunam. Aglako ka iti online. Kaalaam man ti aglako iti online. Tama nagpost ka iti FB. Haanan, baka awan gumatang. Kaslakit din nga agpalpalimos ti tao nga. Kaslakit din nga awanan nga pulpulos ti makukwarta no kastan. Kat no ado taglaklako iti online bakit? Kumitkita da dita. Haanan, di kaya't ko kung nag-business ako, nag-negosyo ako, di ado ti tao hak. Di jem ako na nga siyak nga talaga ti leader o no bus. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mala, tulungan na ka mangisira kadag ito'y gargarit ta bakit? Ay, makabanog matikastoy nga ag-inalis ti tao iti pag-ababangan. Ala, ano sa mon? Tamaudi siguro da ito panagakartawana. Ay, sapay la kumaa. Ay, panibagong adjustment manan. Ala, tulungan nakit din amang isimpa kadag iti gargarit ta. Tapno malpasan. Kat makainanatamutan bakal. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Pabili! Nak-nak! Umayon. Anya day jay, balasan ko. May tinda kayong alcohol, Nana. Ay, meron balasan ko. Pero isa na lang yan. Gusto mo yan? Oo na How much nga that one, Nana? 75 pesos yan, balasan ko. Sige, kunin ko na. Kailangan ko kasi kumakati ang skin ko. Marami kasing alikabok sa aruba yan. Oh, ito na ang payment ko, Nana. Sige, tasuklian ko, balasan ko. Ay, hindi na. Hindi ko kailangan ang barya. Para sa iyo na lang yan, Nana. Ay kat. Salamat. Pero Ilocano ka ba o Tagalog? Ay, nag-aaral pa lang akong mag-Ilocano, kaya may halong Ilocano ang salita ko, Nana. Tagalog ka nga ron. Ngam paggigyanan nyo dito, agab-abang kayo. Oo, Nana. Diyan lang sa kabilang boarding. Kalilipat lang namin yesterday. Kasta aya. Ay kat mayat tamanayunan man ti kaaruba mi.
Ken, manayunan mo ti customer ko dito'y istor ko. Welcome to Jenna Almoita Drama. Nay, aglut-luto kamot gamit ti pansit, bakit? Nay, nagadumot ay lut-luto mo? Kas kamo lagpapaskanan. Uwan tapadigo ak dagja ka aruba ta, Rudy. Anya? Apay, anyat okasyon ita, bakit? Awan ti okasyon. Apay, masapol nga da okasyon aya. Santo ka nga agpadigo. Trip ko lang matagpadigo. Anya? Diya ko na da nga rod. The more you give, the more you receive. Ay, katala. Makaamu ka nga rod, Juana. Welcome to Jenna Almoita Drama. Nagsaya atayin, Juana. At dalibre ang merienda. Wan Ay, atata, nairwam kami ngamin iti kastoy. Ti mangi-share iti grasya nga matangtanggap mi. Ay, gat agyaman na kabalasan ko. Italaan nakakaaruba kami, itinaparabor a border. Kasta nga talaga atata, no adaan ka agparabor ka. Medyo nawadwad matgamin ti kwarta me, iso nga agibi nga kami matabasit. Anyat linuto mo si Juana. Ag noodles tan tawan mat mailoto. Nay, apay, di ka nagluto iti masida? At damot karni aginatang ko iti kalman. Awanan insagpaw ko amin iti panset. Anya? Kahit impadawat mo amin ang Japanse? Katuan Ista ito pa'y nagkurang. Han mo mat nga imbaga nga kayat mo gayam ti pansit. Ay, unay ka na ya. Urawan ka nin tagaya man, basta damay padawat mo. Ni, apay nga kasta ka. Apay mayatagi mimot. Saan akas tatigayad ko asawan, Juana? Wan, mayatagbalin na naparabor. Saan mo siguro apa nagimot? Noon una apakanan ti bagem. Itod ka nga itod iti sabali. Data, mabisbisinan. Sige, ikanak nga rodan iti kwartak. Tainak gumatang iti sidanta. Nag-adumanan nga ibagbagamon. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Nana Suling, gumatang ka iti grapes? Paspayla ang ame, balasan ko. Tanay, kagat-gatang ko iti kalman iti prutas. Alan, oray half kilo lang ang nana. Awan pa'y ngamin buena manok. Saan nga rod, ame? Inton maminsanon. Ay, dayta ni Juana, iso ti sumungan. Lakwam dayta taadot kwarta dayta. Ayan. Madam, kumatang ka man itilakok a grapes. Seedless daytoy. Ay, o sige ikanak iti 2 nga kilo. Ay, wow! Nagsayaatan. Sige, mabiit lang ta ikilo. No ko nakto mga minkan ka ame. Much money dayta. Oh, adtuyin, madam. Dato'y matibayad ko. Ay, mabiit lang ang tabaryaan ka, madam. Ay, haanan. Bagi mong databarya. Keep the shins. Ay, wow! Thank you, madam. Ay, anya trabaho, madam? Mangup opisina ka? Wano, negosyante ka? Ay, haan. Awan trabaho ngam engineer di asawak. Agsasaruno ti project na. Kan pensyonada dang parents ko. Isumat lagayam, Sana all mayaman. No kaya't maakat, ilibre kayo pa iti merienda tadta. Ay, alaman nga, Rodwana. Tangay sikat na paraburan ti ado a kwarta, mangibingay ka nga, Rod. Data lang aya. Barbarya mi lang data. Sige, mangirwal ka iti merienda itanana. Tag merienda tayo, habang agi-istorya tayo. Engineer gayam ti asawa day ja karuba tayo suleng. Wen intong, iso nga ado ti kwarta na. Tamayat ti trabaho di asawa na. Kan pensyonado kanupay dagiti dadakkel na. Iti sungay, anya trabaho na Mike. Awan yaw awatan nila kay na iti kwarta na. Aya. Aglalaok pa iti sa una no daduma. Ag Tagalog kas kada ag English. Kunana nga rod nga agsursuro nga agiluko. Ngam diretso met ti panagilukano nanukwa. Kanayon pa'y nga agpadigo Mayat man da dya akaruba.
naparabaw, managparanaw. Welcome to Jenna Almoida Drama. No, da maganda te trabaho mo kat engineer ko na niya. Anya, engineer sa asawang Abay, anya man timbagbagam kadagiti taon aya. Engineer nga ro mo da nga trabaho. Tagrup-rup ka ngamin nga engineer. Disente ka ngamin nga agbadbado. Iso nga kasla engineer ka. Engineer nga, construction worker, engineer. Ije sikot ang nagabangan tayo day. Imbagbagam man idin kadagiti ka aruba doktorak. Anya mo dagiti nga ibagbagam kadagiti tao ay. Ibagam ka ti tagpaiso, nga kung constructionak lang bakit. Ay! Engineer nga rod. Iso nga itultuloy mo ti agbado iti mayat niya. Tapno kasla engineer nga agpaypayso ti asawak. Welcome to Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, apo engineer. Ha? Ay, di na kawagan iti engineer nana. Ay na, very humble kay launay, sir engineer. Ay, anyat gatangam. Kwa, adala ko yato yun nana. Adda, sir, mano akilo ti alaam. Balor la ti 20 pesos, no adda nana. Siguro, nauma kayon iti karni amasida. Iso nga agsida kayo iti tuyo, anya, sir. Ha? Ay, talaga nga awan masida nana. Adto yan ti gatgatangam, sir. Timuti bahay ko nana. Kandi na kumaawagan iti sir. Tanan numuak lang nga tao nana. Sa anak ka engineer. Napakumbaba ka launay, sir. Anya ngay, di engineer ti awag da kanya ako ni Gistor. Kababain? Uy! Proud ka kit di ko maataurehan ka nga engineer kat engineer kung kunada kanyam. At least kat mapadasam ti agbalin nga engineer. Nga ora kastala nga wagas. Ibagam man ngamin tagpay sukadakwada. Di dakpay patpatyanan. Ora ibagak asa anak ka engineer. Di dapat yan. Ibagbagada kit di ahambelak ka nun. Kat baybay ama, awan mati mapukaw kanyam. Sige tarumarak man kit di. Inakita dagito'y ginatgatang ko nga puto ta. Baka mabanglas nohan nga makan amin dagito'y. Nangalam ka dagita po to. Nagadumatan. Kat ginatang ko Apa nagadaw? Itad ko nga rod iti karo batan awan na itad ko iti kalman. Baka panunutan da nga awan nanti makukwarta. Iso nga awan matante may padigo kanya da. Nya. Gimatang ka iti ado. Tapno addala ipadawat mo. Imbes ama sida tigatangam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay na, nagsayaatan. Adda libre ang merienda. Wan ata ado. Han mi nga maibus. Kan talaga nga gagarak ti gimatang iti ado nga poto. Tapno maramanan nyo matanga kakaaraw ba. Ay, sana all mayaman. Ay, gumatang ka man nga rod dito'y lakok a grapes, wana. Katuan mangtid kay ti duwa nga kailaw. Ngamhang ko nga iawid. Iwaras ko matlang kanya yo. Pipya kanya mi ije balay taado ti fruits ijay. Malunglong tot pay nga ro dag ije fruits me. Kanuray dag ije vegetables me. Malunglong totan ta aduunay gaminan. Kat ipadawat mo ano di yung maibus, wana. Una, agpadawat akto no maminsan. Ame. Talaga abilibak iti day di ang wana. Adun sa akanayon ti kwartadaan niya, nana. On siguro ngam, apay nga ta nga agab-abang da paylaeng. Apay nga awan balay da. Wan nga rod, no agis istorya, kaslamot nakabakbak nang da. Ngam apay nga ta nga awan balay da. Day tamot nga rod ti pakas da awak ame. Wan no, isu nga adu akanayon ti kwartana, ta saan da nga agur-urnong. Jak amo awan bibiyang tay ditan tinapateg kanayon da tayo apadiguan. Ayan ti sweldo mga Rudy. Apay nga hangkamatan nga agreement kanya kat sabado tadta. Jak agreement kinkan. Tas siya kung ti gumatang iti kasapulan dito'y balay. Ni, apay nga kasta. Siyak ta sawam. Siyak ati dapat nga pagremitam. Ano ada sa bali nga pagremitam iti swildom? Awan. Tila pangigat-gatangan mo't ngamin iti kwarta.
Igatang mo itinagado amakmakan, sa mo iwaras nga ipadpadawat. Kumaano baknang tatay so? Katnay, agab-abang tabay. Nakautang pa yan kinukumparek. No kastamat lang nga hangkan nga agreement iti swildom kanyak di agsinatan. Anya? Anya sina nga ibagbagamay? Total kat marigrigatan akmatlangan. Hangko nga magatang ti kayat ko. Pati sapatos, hambag, bado. Hangkon nga magatang. Kahit mabalin mo ti gumatang ngamin no kayat mo, tadamot igatang mo. Basta dagiti san unay anangina. Sabali mo't ngamin tigat gatangam. Dagiti mo't ipadpadigom tigat gatangam. Kat tapno umado ti gagayem ta ah. Amumat nga nasing pati tao kanyam no adati may titad mo. Pansinanda ka nga kan ka na yun. Gamno awan ti may titad mo kat handa ka nga pagan ano? Handa ka pa nga isaman. Labas-labas handa ka lang. Kat bayam ano di da pumansin. Problemam ayaday ta. Pilitim kat agbalinabak nangan nga oray saan may. Agpampamarang ka nga ado ti kwartana. Nga oray mangurkurangis ka may. Agpanunot ka mamatwana. Pagregregatak ti matmatgadak. Iksaktula apagbiag ta day ta. Kan pagabang ta. Suruam kumamot yagimpad ah. San akas ta nga ipadpadawat mo lang? Ay, awan nga ron ti mabali. Nairugi kon. Sa pa ibagbagam nga engineerak. Di ka lagbain. Ngumato nga ron ti kita da kanyam no kasta. Kita amkat no masabsabat da kay tarwar kat per may nga isisam da. Pumansin da. Sarkas kada madam ti bagbagada. Wala nga maglaslastog ka. Urayan ah. Nya nga ron nga kasta nga talaga ti life. Basta jak pala agreement iti sweldo kang kawana. Kat no sinaanak gapo iti dayta. Makamu ka. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Ay, nakaumay kamot. Wana, itaman pay. Uwan ante ta, ada kailangak. Da kayo nga minti na panunot ko nga asit ganta. Amok nga dati kwartayo. Taadakat nga ron ijay abroad agya kakasinsin ko nga anak yo. Ay, ura daday ja abroad. Jakag daw titi kwarta kada kwada. Tamok tirigat day balasang ko. Umutang ako may ti kwarta yo ante. Kailangak ngamin. Basit mo ti sweldo nila kay ko. Mano kumaya ti utangam. 5,000 lang ante. Bayadak matlaang no agtapos. Pagpunak ko mga ag fishball kas kada ag barbecue ante. Malang araw. Ang pagatang ko kumay ti agas ko. Ang mala. Bulodang pailangan nga road. Juana. Aglako akiti fishball kan barbecue ito isango ti boarding house ta, Rudy. Ne, naimbagman ta nakapanunot ka agla ko. Una tahanak mo tan nga ikaniti kwarta. Nangalami ti nagpuunam. Inutang ko kan ni Antek. Mala, lalaingam nga ro agla ko. Tapno mabayadam to ti utang mo. Mayat, ti kasta na panunot mo, bakit? Aping aglako ka nga, Iwana. Nagadulang nga ron ti kwarta yun. Agpaado ka manan. Ay, maburingak ngamin nga awantar aramidan na ame. Iso nga aglako-lako akman kiti. Pag ay-ayaman lang. Kahit agilibre ka nga ron din ah. Ha? When man, Juana. Uray ta, adot kwartayo. Kat sige agpili kayo nga ron iti kayat yo ta ilibre kanya yon. Ay na! Talaga ang nagsaya at kaakaaruba, Juana. Saan ka naimot? Kasta kumaamin abak nang naparabor. Sige agala kayo lang. Awan problema kanyak. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Ape akaslan na laylay aparya tarupam, Juana. Ay, anak nga makalakotad ta nalogi ak. Ado ti nagpalibre. Kahit gaputa nagpalibre ta, inlibre mo't itaadagosan. Di ka man lang nagkadkadan. Kababain mat nga rod, no hangko nga ilibre isuda. Ta narwam da nga rodan kanyak nga mangilibre kanya da. Kahit anyat pagbayad mo iti inutang mo ay. Awanan nabangkrap nga rod. Anya kamatan, Juana. Kunak no makatulong ka kanya kon. At addamot a pagrigatan tar aramidam. Ay, mabainak mat gamin nga mangpaay kanya da. Ti amo da nga rod kat engineer ka. Ay, ako tagasal.
Agawid talaga dyan probinsya no kastaman lang. Manjak ijay. Nagrigat ti biyag ijay. May mayat ijay tabasit ti karuba. Kan amudan ti ugalim ijay. Awan ti pagparamagam ijay. Hanta nga gawin ijay. Nagbureng nga ro ijay. No di mo kaya't agbati kan. Sumurot ka no sumurot ka. Saan no saan? Ay, nagrigat mat gayam ti awan kadwana. Awan makukwarta ta awan mat ngamin trabaho. Ay, pinanawan na ko ni Rudy. Kasano dato yan ngay? Awan katulungak edtoy. Sapay agsing-singer man ng landlady. Awan maibayad ko. Kapilitan sa matan nga agawid ako ni Ije probinsya. Suro taklangan adya asawak Ije. At ti basit abunang. Dahil ito sa ram, wana, tanalaglag anday ta. Anya ti aramida kaya? Inta paraspasan dya talon, tamulaan tayo ti aba. Agmula takid day, bareng tsumambata. Ay, sapay nagpudot. Kat agaanos ka, no di ka makaibtur itirigat, agawid ka ni balayo. Oray panawan na kon, awan na sakit a bakrang ko. Mga sawa kiti sa bali no panawan na. Anya matikas na nga ibagbaga Rudy mat. No di mo kaya't ang mga sawa kiti sa bali. Di ka pumanaw. Ngam anusam, tagtrabaho iti daga. Agtinulong ta, takas ta tagasawa. Agtinulong itirigat ken ginawa. Gaputay ayatek ti hasawak sa nakapimanaw iti balay mi. Narigat man ngam inanusak ti nagtrabaho iti daga, tano dya kag trabaho ung tanakmet ti hasawak. Naglabas dal daw na irwamak met lang katita sana kon amarigatan. Panaggarden nga rod ti pagbiagan mi kat no maminsan tsumamba, no daddumamat malugi, ngam kit di saan kami mat ngaglangan na mangan nga uray kaskasano. Alakastan, tagayam mo, Juana. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada. Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyada. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata na sa lunat ka nakaradkad kayo kanayon. Ket welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Siyak manan tigayam yo, Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Kendakin drama kadagiti biyag ti tao at drama. Manipod ka ni Kabsat Mona saan napud no anagan tintay drama. Ngam sakbay ti amin, hello mampay kada Alma Torres, Rolly Viernes dita Ilocos Norte, kan Pauline Lucero dita Hong Kong. Kastiman ti kuna ni Kabsat Mona. Dirman ang biyanang. Kaya't kuman matapay drama ti kapadasa kiti biyag amay naig kanayat. Agtaray ti istorya kadagiti nagbalin nga ex ko. Kaya't iti udi na maamwam na sino ti nagbalin ang nakatuluyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Agpautang ka man muna. Bayadak to no agsweldo nila kay ko. Kas tayo lahat na nakanayunan. Awan lakit utang. Anyat pagkitkitaan nyo kada tao, kwarta. Kat si kamot nga rod tinawadwad ba si ti kwarta na ading ko. Kan amin mat nga inutang ko kan kakat binayadak. Saan aya? Makauma matigas toy. Syaklat na kanayunan tagpapautang. Diyak pa napadasan timutang kada kayo. Apay ko mga min nga umutang ka. Kat adumat kwarta mo na. Di ka kat agyaman taada ka na yun kwartam. May mayat ti tumulong ngem ti matultulungan. Mano ay ito utangam? 3,000 kumaa, ading ko. Mabit lang nga ron. Surwan yung amin nag-double kahit mo ta. Tapos saan na mabitin di ko tayo. Kanyamot ang tigas ta. Welcome to Jenna Almoite Drama. Muna, adamat mang damdamag kanyam. Guwapo mat nga teenager. Ha? Ayun na. Dayjeman o, nakatakder ijer wardia to parlor. Ay! Adan! Ay, oh! Mabitlang! Pakituloy mo man ti plan-plan sa abuong Grace. Tarasam! Tarumarak biin! Ni, mapanamaya. Basta! Adala pa palan mi biin. Ituloy mong talalamida ka, ha? Sige, yig mo nga rodan. Onya, nabsog ka matlaang, Rodan? Nabnag ka? Wan mo na.
Thank you manan niya. Mababay na kan. Tasik akanayo ng tagas-gastos. Tunggal rumwarta. Ay na, sana problema dayta. Basta para ka, kasta ti kinapatig mo kanya. Kat, rumwartan ito restaurant? Wala, mapantay Jamol. Tayin tag window shopping. Inta magmag na. O sige, kahit ko dayta. Tamawat-wat ti bagi ka magna. Kan ganado akong agpasyar, no lab na lab ko ti kaduak akakibkibin ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sumrekta dita department store. Tagkita ta itilako dita. Amang ano ada nakasil mo na. Sige. Kung naktubay kahit nakasilda. 30% off oh. 50% pa iti daduma. Aywan! Oh, pati dagiti pantalon da. Nakasil. Kita ang gade. Nakasil to'y nakangin na abran ti pantalon. Aywan anya! Eksakto lagi di kanyak na ito muna. Da ito'y ti size ko. Kaya't ko ti tela na. Ta stretchable. Wen! Napintas! Gatangag ko ma. Ngamawan mo't kwarta. Ha? Ay katalain ta Bayadak rodan! Ha? Sigurado ka? Ay na, mababay na kan muna. Gamno pilitin na kakit alaag ah. Sige, alaan mo. Tasyak timang bayan. Regalo kan ka, rodan. My love! Thank you nga Roda. Mona, my love. Ha? Mayat day dya sapatos ah. Paris na day ito pantalon. Awan! Napintas! Nagdala kwarta, gatangin kong day ta sapatos. Ngamawan mo't ngamin makukwarta da tao. Mano aya day ta sapatos? Sanan? Tama nga nung ina. Nakasilmot ka di ah. Sige, gatangin ta daytan. Tapnag da Paris na tapantalon mo, rodan! Welcome to Jenna Almoida Drama. Mo na ading ko. Umay ko bayadan tay utang kon. Nasayat mat manang. Tani, kasampulak ti kwarta. Ngam kwa, umutang ako mamanan ading ko. Anya mo ti kastan. Kung di bayad ka, ngam umutang ka matlang manan. Nabitin nga minti sweldo ni bayaw mo ading ko. Bayadak matlaang, promise. Ay, awan may pautang kon. Tani, ato ti paggastusa. Anya ko nga ti paggastusam, kat awan mat asawam, awan mat anak mo. Ninanang mat latikad-kadwam dito'y balay. Wen, ngam nagastos lata. Tadamot mama at ninanang. Ado ti pagpagatang na apagparjud na. Kanagdapi agas na agat katanga. Bayadak mat laang ading. Sorry, ngam awan may pautang kon. O sarek ti kwarta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, apay nga aglaladot ka muna. Awan nga ron kwarta kon, Grace. Manan, basta kuyog kayo tidadya nga rodan, kanayon nga maibus ti kwartam. Amuklatan iso ti papapanan ti kwartam. Kat syempre, awan nga ron trabaho na. Kapilitan lang siya tang gastos no kasya rumwar kami. No kastamat laang leka monte kanayon nga rumwar, tapno hangka nga magastusan. Agpautang ka man kiti, Grace. Naimpagkan ka, tawan bibiyagam at BF mo. Sana kas kanya. No usaramat lang nga para iti boyfriend mo, haanan. Saan? Itad ko kininanang ko. Tawan na itad ko ang kwartana. Paggatang na itiangas na. Sigurado ka? Wen, promise. Manuti utangam aya. 5,000 no adda. Bayadak no next week. Tapos tunto no makaurnuwak manin iti kwarta. Sige, pautangan ka ngamne. Palagipan ka manan mo na. Tama ni pud ada builit mo kat kanayon ka nga maibusan iti kwarta. Isun sa matante papapanante matmat gadam. Kita ang basit Wen, Grace, di ka katimadanagan. Ang Muktar Aramidek. Promise. Kunak manutin kita itad mo ita. Nag-promise ka atin kita itad mo kanya kita mo na. Day talang tinadis kita rak, love. Ano, sampay lang 5,000. Nayunak to no makaurlungak manen. Awanan na. Sapay ita sumangpod yung order ko. Kasano day tuwil ngay? Agdiskitar ka Anya kamutan?
Anya nga minti in-order mo, aya. Sapatos kan jacket. Agdiskitar ka daw rayo aging gainton malam. Tanong saan? Agawid aklangan ni Jalo Carmi. Di ako nagsubsubli dito. Ha? Ah, sige. Urayanak nga ron. Tayo nakagdiskitari tinayon dahi ta. Darasama, di nakpagurayan iti mabayag mo na. Tano awan madiskitaram anayon da ito Agawid ako. Kadya ako nagpakpakitakin ka. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanang, buludak man ta sing-sing nyo. Nay, apay, ayan nga mindagitay alahas mo. Awanan, narigrag ko nanang. Buludak ta sing-sing nyo tayo sublik to. Ay nangina dayto asing-sing anak ko. Ay aywanak daytoy tanabalor. Amumat no manuti presyo daytoy. Kurang-kurang a 100K. Wen, amok. Di kay matanagan, tadyak pukpukawen. Ay wanak, buludak laan. Isublik to no may alawas. Sige, ngamnay, di mo pukpukawan na. Amangan mo't no ilakom. Saan mo't Anyaga po? Buludak laan. Agawitan amo na, rabiin. Anya tararamidon pa langay. Diyak makaid na, Grace. Diyak namin makontak ni Rodan. Katadakin ko na yung sing-sing ni nanang ko. Ha? Uy, jay balitok nga sing-sing ni nanang mo? Wen, ay na. Sa balit agparparik na kanyak. Agtip-tip bayo Grace. Matanaga na. May saldawan na diyak makontak ni Rodan. Amangan mat no awan signal iti ayan na. Unuhaan kat lubat, kas jay. Sa balit agparparik na kanyak, Grace. Agtip-tip bayo ka talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay nga ay nga impadawat mo jay kakaiso na asing-sing ko. Inay aywanak iti manu atawan day jay. Kan pakalaglagi pak iti day ditatang mo. Nga mapaya pinukaw mo. Sorry, nanang. Nailaw anak. Diyak mat nga mininamnama nga itaray na di sing-sing. Daytan tumet tatila pakirerelasyonan mo na. Namin ano nga ibagbagami kan ka asinaamon. Takukwartaan na kaladay jay. Ngam natangkan ti ulom. Pinamati nakmat nga mi ngay ayatin nak. Nagayhatak lang man. Diyak pulos ni namnama nga ramidan na tikas-tikan niya. Pasol ko ka di tagayan. Wana, ngam di ka mat nagananad. Pati ti kakaiso na nga alahas ta inata. Winaldat mo gapo iti lalaki. Ay naawanahan. Kasano da ito yun? Inlakok-lako maidin tainggatan ko iti Boreas. Sorry, nanang. Di kayo matanagan. Tanong makaurunungak to. Bayadak to day dya sing-sing nyo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumustan nga iti namtad tamo na. Duwa nga bulan nante limabas. Nakamove on kan. Ay, kasi na. One month. Medyo mayatan tirik na. Katmayat ano kasta? Anya nga yan ti damag mo ija ex mo. Awan balak mo nga mangidarom kanya na. Hindi pa lakayat ko tagdarom. Gam nakabalod mat ka nun. Ni, natiliw nga dagdagos. At sa bali ang kaso na. Agduduma ang kaso. Iso hustumat. Ikaro na iti pagbaludan tinagpasulan na. Katmayat ano natiliw gayaman. Pag adalam data nga nangyari kanya muna. Han kan nga agdardara sudos nga makibuy-buy prin gamin. Han nga gaputa ubing kan gwapo kat main love kamat nga dagdagus. Pugi nga agpaiso ngam tiinding nakat agpugi it kamat iti babawem. Ha? Iso nga kita ang basit amo na. Baybayan pa lang gamin data ayat-ayat idta. Agtrabaho ka kit di. Kitam ka di kanyak. Awan ti love life ko. Iso nga ado ti ornong ko. Ha? Ayunan niya. Sige. Patasak man mat nga rod ti agbyag nga awan love life na, Grace. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Hello, Mona. Adak manan. Ay, sigamat gaya manso. Anyat paaramid mo? Pukisan lak Mona. Oh, sure. Kaano lang ay may ka nagpapukis. Sa ita, agpapukis ka manen. Di pa mat imatidog. Sa nabalen, tinapatag, makita ka.
Kailiw ko nga minamakita tayo nagkinis sa rupam. Atal na ka man, anya nakinis, kasla rafrod tupay. Saan man? Nagsilap tarubang. Nagpintas ka. Ala, pukisan akon. Kabayatan ti panang mingming ko ka. Nagpintas ka talaga muna. Ala, saan ka komportable ti kas tang ibang baga manso? Mona, usaram dato blower. Aywan man, Grace, pakidisum di tang. Sige nga, Rod. Balasang ka ti pa dya kadwam mo na. Wen, agpanta kami abalasang pailaang. Ah, kastaya. Nagpipintas kayo. Ngamapay nga awan nobyo yo. Ay na, urayan mi di talaga apara kada kami manso. Narigat ti masakitan kan maloko. No siya, saan ka man luloko? Managayatak muna. No ayatanak, pagbalinan ka akas la prinsesa. Bola? Agyaman akta pinatgam ti awis ko, Grace. Ti panagkita ta dito restaurant. Ay, hanak ko mga makisinarakan niya ngam kayat kamot ngamin nga maamamo nga perme. Ta bayat ti panaglabas ta aldaw kat inot nga matintin nagtirek na kanya, manso. Di ka matanagan. Awan to ti pagbabawyam no siyak ti pagtinagam. Ngam pangaasim at ilimad tapay laang ti panagsinsin narakta niya. Hamo nga ibagbaga ko maijay gayam ko nga ni Muna. Tama ba inak kanya na? Ay, kanayon ko gamin nga ibaga kanya na idi nga hangko nga pagan ano ti maki-boyfriend. Wen, amok ti mangigam iti palimod. Iso di ka matanagan. Sige, bayada kong tigin nanta. Tayin tapay agpasyaran niya. Di ka matanagan. Sagot ko amin ang magastos. Siyak, ti makam mo. Agyaman na kiti kwartang inted mo kanyak muna. Di ka matanagan. Bayadak tumot lang no da kwartak. Okay laang. Basta jabilin ko ken ka ha. Di mo ibagbakin ni Grace sa gayem ko ti may papan kadata. Ta sigurado nga tanak day jay. Nagaroon na maamuan na nga umut-utang ka kanyak. Sirmunan nakmanin day jay. Wen, matumpal di kayat mo muna. Jak tupay unay ka sarita jagayem mo. Nasihat nga rin no kasta. Sapay la kuma, tadi nagtulok kwen, manso. Saan to Apulos? Promise ko day taken ka, Mona. Hello, manso. Ayan mo ita. Di matagkita ta. Sorry, Mona. Ada emergency. Itatanay pa wait kung ti bulbuluda makwarta. Ibabawi mo ti makisinara kanya. Emergency, Mona. Sorry talaga. Intong bigatong ti panagkita tanya. Sala mabalin. Sa dinutayan mo ita. Ada ti probinsya. Sapay kumata maawatan dak Mona. Sala mabalin. Masapol nga kita ta. Hello? Hello? Oh, di awanan bain. Hello, nabit lang tarumarak iti parlor. Ha? Ape kas dito dyan, Grace. Kasla dilim-limang na kanya ka. Kasla di na kaya't amang guti saritaan da iti mawag kan kwa na. Ah, surutak man itinalimad. Tadenggat ti pagsaritaan da. Jak at padlaw. O sige nga, Rod, urayin nakitan niya. Umayak nga dagdagusan manso. Bye. Ha? Manso? Sino ay amanso di kinasarita na iti cellphone na? Ha? Ay sus, nagtipayok man na. Kastimot lang tinariknak idikin ni Rodan nga ex ko ah. Ah, tinasayaat. Surutak ni Grace itsa dinuman ang papanan na. Surutak itinaliman. Agawid ta ni Jabalay mi Grace. Yawid kan. Tagdan natan. Anya, agdan na ta nga dagdagusan. Hanta nga agkasarpay nga umununa. Sumarunon to ah. Isaganaan ta pa na imbagday ta kasar. Haan agkasarta pay mat santo ta nga agdan na.
Kakaiso na nga inay ay wanak ti dayaw ko, kas babae. Kas lang ti kalaka na nga. Anya tiket asawan day toy? Ha? Oh, Apay nagkuyog kayo adwa? At na relasyon nyo? Oh. Apay da kas ayan no adda mo na. Agpada kami mat nga awan asawa na. Single kami mat nga duwa. Wen, ngam tuata ang nobya ni Marso, Grace! Anya nga duwa ta? Weh, han man nga tila ibagbagamat sa kamo na? Agsaw ka, Marso! Ibagam tagpaiso ni Grace! oh, dita kayo. Uy, Marso! Uy, agura ka! Hala, ti maray matan. Palang kantis ni dyan lalaki! Manangal lilaw! Ay, munahang ko nga mo nga adagayam relasyon yung kaniman. So, ti amo kakat siyak lang ti darleyang na. Uy, siya! Diyak matamo nga da relasyon nyo! Italaan! Kathanak nga ron nga iramraman nga gurguran at ahang kumat nga amo nga da kayo. Naglukumat na dyan nga taon. Ay, pinagidan na takit din. Wen nga Rod, awanan bain! Sa pinagado ti utang na kanya! Inututangan na ka? Mano nga iti utang na? Adun naurnong ti utang na kanya! Iso masapula singirak! Sika ngay, di na kainutangan? Haan mat, siyak pa kay diti iliblibre na Nukwa, ikanak pa iti pagtaksik. Anya? Nukasta nga Rod, sikat tinapnapanan di inututang na kanya, Grace! Kat singiran nak. Katahang kumat nga mo nga ututangan na kanyam dagi dya iliblibre na kanyak nga makmakan. Ay na! Ang sakit ti ulo, Grace! Manluloko na dyan lalaki! Awan nga rod Ay, sapay first time ko matima kay boyfriend. Kas dya pa'y mat. Lawlawan ko nga. Manutawon mo na, lumakay kan. Nabayag nga awan na karelasyon mo Mandya akong manang. Mabuteng ako na maki-boyfriend. Namidwan ana didigraan. Kat apay ngamin alalaki ti pakiin na yatam. Kat babae ti rumbang aparakan ka. Ha? Adumot ti bading anang asawa iti babae. Saan nga imposible day tamo na? Imbag na damangayat kanya ang girl lalo. Adalat tamot Iti kasta kinagagat mo. Imposible nga awan mangayat kan ka. Mangasawa kakit din, tani, nakapsutan ni nanang. Kasanon no awanan ni nanang. Agmay may sakanton. Awanin kadkaduham, ading ko. Grace, agpadatan a bumakit a balasang. Talaga ka ding awan ti planom a makiasawa? Awan matanan te hilig ko itan. Napukawan, gapo iti kasya nga nangyari mo na. Agpadataan. Nagrigat gayam ti matromaan niya. Kasla mabuteng ako na makirelasyon manen. Agpadataan mo na. Iso na lang ta. Hay, kasto'y tangatan nga kan kanayunan. Agbaak ta. Matay tanto nga baak. No siya, jak kumakayat no mabalin. Kaya't kumatanga isimpat ibiyag ko. Diya damot makuna a pamilya. Adaputot ko, kasjay. Kasano nga makaputot ka kat lalaki mati kayat mo? Idi ngamita. Kasla kayat kumat apadasan ti babae a pakirelasyonan. Ha? Damagak man ken ka, Grace. No adda agaram ken ka abakla. Kaya't mo ka di? Depende ano nasingpat. Tano siya kat kasla kayat ko pekit diti bading nga pakirelasyonan. Takas lamas agkaalaan kami. No ngay, padasan ta ti agayan ayat, Grace. Anya? Ala! Padasan nga ibagbagamat. Pay-soan ko na. No kasta? Kaya't nak? No bilang agarumak ka, Grace? Ay, nahangkamat nga narigat nga ayatan mo na. Tanasingpat kamat kanyak. Nagagat kapay. Oh! No kasta nga, Rod? Agsimpatan, Grace. Agkasatakit din. Ay, aguray pa'y matawi. Ha? Ag-ininam mo tapay nga kuskus to atap numayat. No ngay hantagayam nga compatible.
O sige, paliiwan ta nga rin ti pagbagita. Grace. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasanungay, Grace. Naragsak ka kadimot laeng iti relasyon ta. Ay, perme, amo na. Hangko nga ekspektaran nga kaalaan ta. Maya ti tempo yung tanga duwa. Un nga rod, ay na, nakaragragsak. Uray siya, iso nga mabalen sa matan. Ha? Mabalinan ti? Mabalinan nga kasartan. Ha? O sige, tulagan tayo marudan tayo kasarta, Grace. Basta baliwang matanan at hinagan mo. Ha? Hanan nga muna. Ag-asawa tanton. Isubli mo na dyan sigud nga nagan mo. Katuwalaan, day talaga ayam. Manipod tadta. Hanan nga muna tinagan mo niya. Isubli tayon dyan sigud nga nagan mo niya. Monyo. One Grace, my love. Natulag nga ro ti kasarmi kini Grace kat kalpasan ti kasarmi nagden na kamin. Katawan pagbabawyak anang asawa ken kuana gaputan na kasingsingpet kan responsable nga asawa. Katita iti parlor latatayan mi adwa kat adamot ten anak mi kat pasaray ikuyog mi ida iti ayan ti trabaho mi. Naragsak ti pamilya abinukal mi gaputagin innayat kami. Alakastan ti gayem mo mona weno monyo. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yon, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyada. Naragsak nga oras kanal daw yung amin nga labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man, kinikab sa Lirio, sana pud no anagan, tintay drama, ngam sakbay ti amin, makablawa man pa damay ang Dispo, Wilfredo Dinong, kan Jade Galvez, dita kabaruan San Juan, La Union. Das ni manti ko na ni Kabsat Lirio. Dirman ang biyanang, talo kami nga kakabsat. Dua a babae kanag may saak a lalaki. Ulila kami iti ina, iso ati amamila ngan ti kadkadwami iti balaymi. No may panggap iti sanikwa adag agum ti amak kat iso ti malaan dagiti dua a kakabsat ko. Dilawak ti kasta nga ugali da iso pasaray siyak ti kontrabida iti balaymi. Rogyak man ngarud ti agsalaysay. Nay, anya ta imulmulam, Danilo. Kita man yaw, damagang pay laeng manang. Ha? Nagadumot anyog daytan. Weng, tapno agserbimot lang alad dito'y nagbiddangan ti dagata, manang. Ha? Aguray ka. Apay akasla nayalis ti muhon ijay puun ti bayabas. Dimendan samot dito'y ayan ko, Danilo. Ne, unay matikas na pa nagkit-kitang kanya akon, manang Maya. Pagbalinimot nga agum ako ni tita Naisaan mo't akasta. Mas daawak laeng. Kat anyat amom ngay, no pinagaangawan da nga inyalis. Awan tinangko ti dita, manang. Awan mo't umay ditoy. Tadadag iti aso abantay ko. Kasla nayakar mo ngamin manen. Manin nga. Anyat kahit mo asawan. Kanayon amayakar day ta amuhong. Imahinasyon mo lang day ta, manang. Pasit siguron ti panagbakit mo day ta. Kumapoy ti memoryam. Iso adimon malagip ti ayan day ta amuhon. Di ta talaga ti ayan na. Saan nga imakar? Ha? Ay, wan nga ta Ila akong kidi day talotay, manang tagatangag. Ha? Kat pagyanak ngayon no ilakok ti dagak kabagis. Kit iba atim la dyan nagtuunan ti balay mo, amana. At dala pagyan mayateng. Aw mo ilat mang tawid. Tabakit kamot abalasang. Ngam siya ngay. At daanak ko apatawidak. Kitnay, kurang ti patawid ko. Kat noan niya ti adda maipatawid mo akat anusan da. Pagbabasitan da kabagay.
kunak man no dito itayan ti buddang tidagayo kan ni Auntie Maya, tatang. Ide, ngambita sa anayin. Anya? Ay, sa dino nga ron nga itayan ti husto a buddang. Ditoy, saan pa a final data? Ha? Tiyamok nga ron kit ijay pa'y din. Nalawlawat ikukwak ngam nantiyaw. Agad kitaan nyo tatang tanay. Amangan no nalawlawang agpay suti kukwayaw. Amangan no basbasit lang kan ni Auntie. Tawamot anak kanasawa na. Hun nga raw, no kaya't nakidi pa'y akit ila ko ng tidagana tahulogak. Ako, damagan nyo kan kuha na tatang. Ang pag naadanan nga nyo ilakunan. Ikit mangibati iti basik Ibati na dyan nagtuunan ti balay na. Rumbang laan nalawlawa ti dagayo ata daan nakyo. Tapno damot ipatawid yo kada kami, tatang. Day tangarot ti pampanunuta kanak ko. Ngam di kay madanagan. Tay aywag nyan tiyaw. Tay ilako na itinalaka ti dagana. Uray hulugak no kayat na. Malangarod tatang. Ngam na di yo kumaliplipatan na syakti inauna nga anak yo. Isa rumbang laan nalawlawan to titawidag adagang. Naimbag nga orasyon, Auntie. Anyat si Dayo? Nangan kayon? Nay, si kamot gayam, liryo barok. Jakpay nangan, urayek amalin ay jayin na poy. Agluto akto no madamdama iti dilis asidaak. Di kay agluton iti si Dayo, Auntie. Nangyagak iti si Danyo. Prito nga ikan. Kantorta sa bunganay. Ay nagimasan. Ibatik dito lamisaanan, Auntie. Mala, taibalis ko biit, liryo. Saanan? Tagdiretso ako niti trabaho, Kante. Indagas ko lata si Danyo. Ay naagyaman barok nakasingsingpot ka kanyak. Si kalat ka anak anasingpot kanyak. Gaputa na singput kayo mo't kada kami, Auntie. Mala, mabana ko, Auntie. Mangan kayo ton. Wan, liryo, agyaman manan. Nakasingsingpot talaga day tanga anak ni kabagis ko Danilo. Kadagiti talo nga anak ni Danilo. Niliryo ti kasingputan. Iso tinaasidagoon ay kanyak. Banag apakaragsakak launay. Siyak ti burida. Iso arumbang la asyak ti kaadwan iti tawid, tatang. Ni, apay nga yakas ta. Syak tasyak ti inauna miya. Buridak ti rumbang akaadwan iti tawid. Saan nga inauna manang? Inauna kit di kasta ti patakaran no may papaniti tawid. Ala, di kay agrikyaran, Brenda, Mia. Sana day tataw-tawid ti pag-apaan nyo. Si bibiyagak pa lang, ng pag-apaan yun day tabanag. Urayin nyo pa'y amatayak, sayo alain ti tawid yaw. Saan mimat ngal almanan, tatang? Ipalpalagip milaang. Nangruna kanyak, tasyak ti inauna. Syak kumatika adwan iti tawid to. Siyak tasyak ti burida. Anyat pagsinsin nung bata nyo, aya. Manang Brenda, Mia. Dayta miya Ibagbaga na kay din nga isukan no ti kadwan iti tawidon. Syak tasyak ti inauna. Mala, tapno awan riri. Pagpapadaan ni tatang ti itid na atawid tayong anak na. Saan na mabalin Siyak ti kaadwan. Syak apaya si kangay? Husto daytan kunakmat. Di kay lagbayin. Di pala na ipaima kada kayo dagit atawid. Ngam pag-apaan yun. Maturog kayo kitin. Rabin. Manang, katanga kong detalon mo. Uray, tadi mo matlama si kasaw. Ha? Kat no ipatpatalon ko day jay iti kasinsinta. Siya kung timang talon, manang. Kabsat nakmay. Siyak tikang runa na apang ipatalunam iti dayjay. Wen, ngamjak ila ko day jay Danilo. Sino kumatimang tawid taw? Kat awan mo't anak mo. Ang mga no almanin to ti sabalin ton matay kan manang. Saan? Jak ipalubos ang mapasamak dayta. Ayan maramidam ngay no natay kan taon. Kat jay talon mo ngay. Adamot taltalunam. Kaasimot jay kasinsinta. Awan sabali apakitalunan na. Basta sublata kung atalunan da manang. Sa nabalay, tagbingay tamot iti maapit. Kasaritak tupay nga rod ni Insan Pidong. Narigat mat no basta sublatom latan. Ne,
Apay ano idindin man nito'y mohon dito eh. Nagadayo mo ta ayan nan. Ijay mo't abanda ta amok nga ayan da ito ide. Baybay amon no di tati ayan na. Day tati final. Kamali siguro ididamo. Inyakar samot manan ni tatang. Isublik da ito eh. Ay saan? Di tangarod dayan na. Ikadamki din. Saan mo't adito ti ayan da ito ya? Di tangarod. Di kakit agyaman talumawat itawidam to king ni tatang. Madi tagsasaor miya. Kasimot na antimaya ah. Gaputan na singpot kung sana matagtagari. Kastantar aramidan nyo. Aramidin nyo nga. Apay, anyat madi nga inararamid mi aya katawan mo. Saan tayo kumaagundawayan ti kinasingpot ni ante? Kasimot. Uray tawan asawa kan anak na. Bagi na laang ti pampanunutan na. Oray pay. Noan niya ti para kin ni tatang. Isulang ah. Di tayo almanin ti saan tayo ako ko Mia. Kasanungay manang. Nakapanunot kan? Ila ko mon jay dagam kanyak. Uray inutag kabayadan. Saan ka bagis? Jack ilako. Kahit numatay kan, di sayang. Awan mang tawid. Basta Jack ilako kabagis. Iso apasensya kan. Talunag nga rudain. Paras pasak no bigatan. Nakisarita ni Insanta Apidong. Lumabalin. Uray ilas na itan atalunan. Tasublatem to kano inton umay atawan. Ay sana. Sakti i-priority manang. Takabsat na. Basta sublata kon. Tanakasaganan ti imulak. Nangina ti bagas ita. Iso amulaak iti pagay. Kasaritam tong arod ni Pidong. Saanin? Apay asino dito apidong aya. Dagana aya. Tabasapol pa ila kasarita. Basta trabaho kong day jay manang. Sana balay. Tagbingay tanto iti maapit. Sikat timang talon iti sinublat ko at talon ni Antem Leriaw. Amo yumot nga da trabaho tatang. Ken maysa. Apay ngamin ang sinublat yo no saan yumot gayam amasango at trabahoan. Masangok basta dakadwak. Tulungan na ka. At dapay trabaho tatang. Lipasen mi pay balay nga aramidan mi. Ala, takamin ka ni Mia ti katulungan niyo amang trabaho iti dayjay tatang. Uray tawang mo trabaho mi kin ni Mia. Ha? Malagarod. Naimbag kayo pa'y tamuda katulungan. Ng talalaki akabsat yaw. Awan pakibiyangan na. Sana kasta tatang. Ay di ka nagsaw. Pudnumit nga may nga awan pakibiyangam. Kontrabida ka pa'y nulad duma. Ngam sa dino ayat ti talagang ayan day ja amuhon ande. Nadlaw kumot daytan Lirio. Ngamjak la nagtagtagari. Amok asaan nga ijay ti sigod nga ayan na. Naidenden iti ayan nyo. Huwag nga ron. Asino ngay nga tatin ang idandan? Ni tatang samit. Paimantay sublik to iti sigod nga ayan nante. Ala, baybay amon ka anakan. Amangan no umanay tumanen apangapaan jay amamken kadaytan. Kasjay nan, awan problema kanya. Jak kahit tikas dyan nga style ni tatang ante. Uray dagiti kakabsat ko. Imala da iti ugali tamak. Adag agum da iti daga. Pagapaan da pa'y kidi ti tawidin danto adaga. Ti kayat da, adaw kadakwada. Sa baling arod ti ugali dagijay akakabsat mo. Di da pa'y pumansin no daduma no masabsabat ko ida di takalsada. Ala, siya kung dagkid daw iti pasensya kada kayo ante. Numatubngar ti mading aramid da. Umihingar damat. Umdasla pangapapaan da kada tao. Di da kayat ti makorektar ante. Ala, bay amon ah. Naimbag pa'y kan katanasingput ka, Lirio. Itultuloy mo ti panagsingsingput mo, Barok. Taday tanto ti mangitundakan ka itinapintas ang masakbayam ka anak. Ante, manulat tawanan tinabatbati apan nagbiagyo dito rabaw ti daga. Asinon tungay ti pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo adagayaw. Ha? Apay anadamag mo day ta, Brenda. Madamag ko lang mata, ante tanawang maanak yaw. Da kami ti kaasit ga nakabagyan yaw. Tadudwa kay ngaron nga agabsat ka ni tatang. Saan mo ta mabalin ni tatang ti pangipatawidan nyo? Talakayan.
Saan mo langan nga agbayag ti panagbiag na? Isa kapilitan, ada kami akaanakan nyo ti pangipatawidan nyo. Saan aya? Ha? May maya mo lang, ano nalawag ti saritaan nante? Narigat ngamin ti aga-apay tunawan kayon. Iso nga itata si bibiyag kay pailaang, ibagayon asino kada kami ti pangipatawidan nyo. Mangpili kayon iti maysa kada kami. Kano siyak ti da kayo? Jay inauna ti pilyan nyo. Ha? Di kay agdanag ante, tano kumapsot kayo. Siyak ti mang bantay wano mga sikaso kada kayo. Ilutuan kayo ito itikan ninyo no nakapsot kayo. Saanan balasang ko. Kabaelak matkit de nga uray awan mang tulong kanya. Ay makamu kayo nga ruda. Basta laglagi po nyo timbagak ata na eh. Narigat, taga-apay tunawang kayo nantay. Iso na sisaya atay, addan pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo asa nikwayaw. Agawid kan liryo, malimon barok, amangan no sa pulen da ka ije balayo. Dito yaksan ang maturog ante. Anya, inton sa pulen na kajay amam. Dakkel ako nante. Saan ako nga ubing abasit. Kat addan sapay trabaho no bigat. Awan nante. Day of minton bigat agbiyahe ti busme. Ay, kasta ay ay kat makaamo ka nga rod No siya, kay kayat ko, taadda ka duwak. Masya nakarod kada kayo ante. Awan kad kadwayo diti balayo. Iso akaduan kayo man. Uray sagpaminsan laang. Nasingpet ka talaga kaanakan. Kanayon nakpay nga ikan iti sidaek. Ken kanayon nak nga ilutuan tunggal adda ka dito ibalay. Kat anyat serbik nga adda dito ingay no di kay ilutuan ante. Awan mo't sa bali amang tulong kada kayo no sana siya. Takas jay mo't nga rod yung absatyo. Di da kay pa'y malagi papasyaran dito balayo. Sala umay no aday baga na may papan iti daga. Imay man kit di kalmanen Pilpilitan nak amangila ko iti dagakken kwa na. Hulugan na kano. Anya? Di na lang arod mas asikason ti daga na. Nayunan na pailang. Wan nga rod. Sumalugan tipig sa di amayo. Rebeng na nga aginanan. Kastamot nga rod ti bagbagak ante. Ngamdi mo't agsarsardeng agtrab-trabaho. Sapay mulaan na ti saan na adaga. Anya? Ada nagnireklamo iti na minsan. Minulaan na jilabos ti daganan te. Una yun day nga amayo. Saan amapnek iti addaken ko ana? Wala nga rodan te. Dayta ti dilawak iti amami. Asino ti sumurot iti talon? Tulungan dak nga garadaw. Si Galeryo, umay ka, tulungan dak. Agtutudo tatang. Mayat kit di kastoy apanaganado nalukning ti maanadaw. Agkimkimat pay. Delikado tatang. Saan akum na day ta akimat? Mapana ko no di ka umay. Di kay rumaran. Tanapig sa titudo ken kimat. Delikado tatang. Sakit ti isuro mo. Nabayagan na kastoy tar aramidag. Umjak mo't makimkimat apulaos. Si bibiyagak pa'y mo't lang aging gayta. Hik! Agawa mo't tago na Unay mo dito anwangay. Ala, agawa am tibag na tanay. Malami na kong. Kaya't kung tagkapay. Hik! 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 Alay! Tailas tanda ito'y akinilang. Aginanakan taunwang. Manang, agrubot kayo tayntay kitaan ni tatang. Nakimat ka no. Anya, Allah! Ay na. Dayto yan ti bagbagak. Kunak ngamin asandan arumwar. Ngamrimwar dalata. Ala, intay kitaan. Naimbag lang ang tasan kayo anak tay tatang. Huray siya. Tiyamok. Kanibo sa anak ko. Nasakit yung ulok. Kinkaslay miruti panagangis ko. Bunga siguro ti pan nakakimatyo day tatatang. Ti pagyamanan tayo saan kayo anapuruan. Nga masapol nga agpaagas kayo latta.
Naganaw ang makimat dita. Apay, sakpay. Ala, di kayon agsangit. Agpapigsa kayo kitdi. Tapno daras kayo agimbag, tatang. Kumusta ka, Danilo? Nay, apay ngagsangit ka ngay. Manipod na kimatak. Yak mawawatanan ti bagik manak. Adon ti marikrik nak. Malagdanda nagakpayan. Kan nasakit ti marukong ko. Marigata nakpay gagangas. Nutantuma. Jakul baka trabaho na imbang manag. Anya, ala agkararag kalanta akabagis. Ininot to ti panagimbag mo. Wanan. Jakul baka trabaho. Kasarong ti talon ta. Jakul masukay. Baybay amda kita. Tada ni Lirio ang mga sikaso. Kanda gitidwa a babae nga anak mo. Manang, bayat ti palagsakit ko. Ano ti mama amiris ko. Nagbalilak nga agom iti kalabas. Ha? Ti kayat ko, almalik amin na nag-aaba. Gabita, jakbot karon masikason. Sana nasaya at agag-agom kaya bitisan ako kwa, manang. Nasaya at mata na amiris mo dayta, Danilo. Wan, husto ka. Mapnag ka iti adakan ka. Di mon almanen ti saan mo mata ako kwa, ta saan anasaya at ti kasta. Pakawalindak ko ba, manang? Ni Apo Diyos ti pagkidawam iti pamakawan, Danilo. Uwan, manang. Kanayon nga ikararag ko na ita. Mangan kayon tatang. Adto ka ninyo. Ha? Apay, panlanganin na ya. Kawan, alas 12 ital daw. Pangaldawon Mia, subwa mo ni tatang. Wan manang. Ay, sino kay tayay? Ni Mia, Wando, Brenda. Aday takay manan. Nalipatan nyo man tinagan kon. Siyak ni Brenda. Ni Mia ti Maysa. Ay, awanan. Madaglilipat akong. Ang sakit manin ti barukong ko. Marigata na agangis. Ay na, makapadanag kay Mat. Ay, ala, tailutok tabarukong yo. Payakas to'y di mapaspasama kanyang. Dusak samot tanda ito'y. Sada kayo. Di naktultulaan ng anak ko. Di kaya agag-agom. Nangronalusan niyo ako pa. Baday, tikasta. Tatang. Nagsing-singpit kayo, anak ko. Wine. Di naktultulanan. Tadamiris kong naging jaya bindot ko. Nasayat ko wala ang taramidan niyo, anak ko. Awanan ni tatang. Di na nalasatan dagiti timpuar nga agduduma sakit na. Wan nga rod manang. Makaikawa mati kaawanan ni tatang dito'y balay. At least, nakapagpakawan ni Tibasol na sakba nga impulang na tibiyag na. Wan nga rod Ay, pudno ti imbaga ti ama tayo.
Sana nasaya tagbalin nga agom. Pasensya kayo no adaman na ibagbaga kiti kalabos sa saan nyo nagustuhan. Oray siyak man, amok ang nakaisawa nga iti saan amay parbang iti kanlabas. Sorry man, Agkakabsat tayo. Iso nga agpipinasin siya tayo. Awan ti sabaling agsisinakit. No saan ada tayong agkakabsat. Nakapsuta kon. Kat iti mabiit. Amok nga ipulang kon ti biyag ko. Iso asakbay amatayak. Kayat ko pa'y nga ibagakan kaliryo. Asikanto ti mang tawid iti saniko am apanawa. Anya? Sika tinakarignaak iti pamatag ti maysa kaanakan. Nakasingsingpot ka kanyak. Isu asika tinapilik apang ipatawidan iti mapanawak adaka. Anya? Apay nga asak lang, ante. Jakmat almanan day adaga. Basta, sika ti impanagan ko iti dayjay. Sika ti kayat ko amang tawid iti dayjay. Kat adakan ka no ibingayam dagiti kakabsat mo wano saan. Desisyon mo dayta, Lirio. Jaket abukutan timpatawid nanti kanyak. Manang Brenda. Mia. Iso pagbibingayan tayo atalo day jay. Anya? Jakayat nga dad-ado kan basbas ti tawid na. Tigayat ko, agpapada tayo amin. Iso ano-anya tanda kanyak. Ikan kayo mat. Kasta ti agkakapsat. Agbibinadang. Agbibinningay. Nagbibingay kami nga rod iti husto kadagiti kakabsat ko kat nakita no kasano ti panagbabawi dagiti dua a kakabsat ko isa naragsakanak iti husto tanamiris da dagiti biddot da iti kalabas. Katita dan bukod miya pamilya kat napintas latta ti linnangan mi nga oray adan pamilya ti tunggal maysa. Alakastan tigayem mo Lirio. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Enyor nos para ti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.